Gartner je vodeća kompanija na području analize i predviđanja dešavanja u IT sektoru. Ova kompanija tesno sarađuje sa nekoliko hiljada različitih firmi, a njeni izveštaji su uvek visoko ocenjeni. Upravo zato smo mi zamolili predstavnika Gartnera u Srbiji, gospodina Petra Kočovića, da prokomentariše prošlu godinu i da predviđanja za nastupajuću za IT sektor. Na svetskom nivou 2010. odnosno na 2009. godinu obilovala je neočekivanim malim rastom, ali to još uvek ni blizu nije 2008. godine koja je bila najbolja godina u istoriji čovečanstva, kada je celokupan promet iznosio negde oko 3,4 grubo triliona, da kažem tako izraženo američkim ovim jedinicama dolara. Ono što je karakteristično to je da se nivo hardvera i sistemskog softvera ostaje u prethodnih 10 godina na negde istom nivou. Primećen je rast u oblasti telekomunikacija i naročito rast u oblasti usluga koje se vezuju na telekomunikacije, na internet usluge. Ovo nas navodi na jedan zaključak, da je celo čovečanstvo praktično, odnosno najrazvijeniji delovi, a to su Severna Amerika i Zapadna Evropa, migrirali ka uslugama koje se baziraju na internetu. Pripreme za ovu migraciju su bile praktično negde od početka 2000. godine, kada je računarstvo u oblacima ili cloud computing praktično bilo najavljivano, ali pod pritiskom svetske ekonomske krize 2008. i 2009. godine mnoge najveće kompanije su se osmelile da praktično ovo primene. Drugim rečima, cloud i sve što prati cloud je nateralo sve velike firme da se ugledaju i sve manje da se ugledaju na ove veće koji su realizovali i to je praktično zadržalo epitet rasta. Srbija, iako su te tehnologije ovde poznate, i moram da pomenem Sinergiju koja je praktično okupila 3.500 stručnjaka iz Srbije i iz regije, je promovisala to na velika vrata. Međutim, ovde firme izgleda da u 2010. godini nisu imale dovoljno velike projekte da bi se oni koji nude te tehnologije iskazali u ovoj oblasti. Ima stiljivih nagoveštaja, počelo je da se radi i kod nas, međutim, to ni blizu nije kao napolju, pa i rezultati nisu bili očekivani i po mojim nekim informacijama, znači dodatni pad u 2010. odnosu na 2009. se u Srbiji nastavio.